जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। निलयं पूजनं लक्ष्मी नारायण यथास्तपुरं तदांग तदाइन प्राणं पुण्यवाचनं तथा अद्यः पशु स्मृति प्राणोक्त फलप्राप्तं च कायिक वाचिक मानसिक सानसिक समुद्र सर्वा सकल परिवार सहित मध्य आदिदाय अद्य कवच गोत्र अद्य वैष्णव गोत्राय अस्माक गोत्राय नमः नमः सदस देश जीवनाय कर्म पंचवर्षे ध्याय भक्ति रुद्र भक्ति उद्यापना कक्षभक्ति उद्यापना काम कर नामी द्वाय तृतीय सूत्र प्रदान पजल काम कंत ससांग साम सवार्ग सुति स्मृति पुराणोक्त फलदायक वाचिक मानसिक सानसिक कतकल दोष पराध दीपक रसगस मातृका पूजनम आद्य दायक श्राद्ध सकल सुखम रूप सकल अस्मदिने
अस्मदिने श्री सत्यसंगमे शर्माणाम वा अस्मदिने पूर्वांग पूजन कुर्वन्त अस्मदिने दीप कलश गणेश पूजन कुर्वन्त श्री महाकाली महालक्ष्मी महाशक्ति पूजन कुर्वन्त पूजनान्त दीप कलश गणेश पूजन नवग्रह प्रसन्न कामकं नवग्रह पूजन कुर्वन्त सर्वत्र भद्रमण्डल यस मण्डल पूजन कुर्वन्त वास्तुदेवता पूजन कुर्वन्त ब्रह्म सावित्री ब्रह्म पूजनन्त श्री सातश्री नारायण सप्रत्यक्ष श्री नारायण पूजन कुर्वन्त सर्वत्र भद्रमण्डल यते कर्म निकांत भगवता सबने सबले जाय सकल यते कर्म के अंध दीप परिचय दायित्व सर्वत हर्ष विजय दुख दरिद्र दुर्भिक्षा दुर्गत दुर्भाग्य पशुमा सर्गमा चंदन कुमय शंकर बत्ते नमः गंध पुष्पम सतानि श्री शंकर बत्ते नमः ल बाबु तिमी त अरु ध्यानमा लाग्न पैसा दिन बरु अरुलाई ध्यान दे तिमीले त्यहाँ काम गर बाइ बाबु भयो नेपालीमा जौर तिलले पूजा गर ओम शंकराय नमः ओम चक्राय नमः ओम शंकर चक्रम विदाय ओम शंकर गणपति नमः ल अर्घ अब अर्घ दिनु अब तयार ओम आग्रे एक काम तमस्ते सत्ता सत्रसी काम कर्म सति सहस्र पन्ना पूजन गर्नुहुन्छ श्री साक्षात् सूर्यनारायण अर्घ छ आग्रे नरसा वर्तमान ओरि श्री नम मतन्छ हिरणे नसंजा हर काण्ड जाति भोला हामी प्रसन्न आबुति डाडा ओम चलिबेन ओम अर्घ लते सीमाति राख संगम लेनु ए संगम मुद्रा ला पूजा समन त्यसैमा पूजा ओम समुद्रम गच्छान तैसका पूजा देवाका पूजा देवाका पूजा श्री संगगरदेन शुक्लम्बरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं प्रणवताय सर्वकार्य सदा श्री शंकरगर्भदेव नमः अब त्यो अर्घ हो अर्घ भन्नाले त्यही चढाउनु है ल अब शरीर शुद्ध निमित्त गोदान गर्न पर्यो गाई दान गर्न पर्यो श्रीमतीभ्यः सर्वेभ्यः नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः ओम इरावते नमते भूतकं सूर्यसिंहवेदासस्य यस्कवनारो शिशवेते दार्मेदमयोगैः स्वाहा ओम गोप्ये नमः धेन्वै नमः आवनार्थे आसनार्थे गन्ध अर्धपुष्पाणि समर्पयामि ओम गोप्ये नमः धेन्वै नमः लतयन्तस्म यति चन्द्रदेन ओम गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्यम् ईश्वर्यं सर्वभूतानां तां योपपयस्यं गन्धं स्वर्यामि ओम गोप्ये नमः धेन्वै नमः यति चन्द्र अक्षता ओम अक्षन्यन्ताय प्रिया अधोगत अस्तो कतस्थवानमिन्द्रदेहि अक्षतां सर्वजन्यं ओम गोप्ये नमः धेन्वै नमः यति टीकालयस्त्यां ओम कृष्णेन सर्वमानो निवेशयन्नमृतं वर्तञ्च यज्ञेन सवितार्थेन देवयादिभिर्पश्यन्ना ओम गोप्ये नमः धेन्वै नमः वैसमादेन ओम माजन मनोमेत्र वेदा वाचं नेत्र वेदा नामर्गण वेदा चक्षुर्मेत्र वेदा श्रोत्रमेत्र वेदात्मानं वेदा प्रजामेत्र वेदा पशुमेत्र वेदा गणामेत्र वेदा गणामेव वितृगणं नमोस्तुन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रदे सहस्रकोटि युवधारिणे नमः ओम गोप्ये नमः धेन्वै नमः मानो निवेशयन्नमृतं वर्तञ्च हिरण्येन सवितार्थेन देवयादिभिर्पश्यन्ना ओम गोप्ये नमः धेन्वै नमो नमः लाइगा हात धुन पर्छ है गएर मात्रै त्यहाँ गर्न पर्छ हात धो उसको टुक्रा लिएर अब उसका टुक्रा लिएर तिराञ्जलले कृष्णबारो नक्षत्र विष्णुदेव च योगश्चरणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत् ओम तत्सत्तद्गतं विष्णु विष्णु विष्णुः श्रीनरभगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रथमानस्य अद्य ब्राह्मणोदीयप्रादे श्रीश्वेतावारकल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे आर्यावर्तान्तरदेशे नेपालदेशे तत्रैव
बालिका मध्ये पुण्यस्थाने श्री गंगागे देव ब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन् निरपति संख्या परिमिते नाम संवत्सरे प्रवादी षष्ठी संवत्सराणां मध्ये राक्षसनाम संवत्सरे रासनां संवत्सरे चैत्रमासे शुक्लपक्षे विशाखमासे शुक्लपक्षे रविवासरे शुक्लत्रयोदश्यां तिथौ हस्तानक्षत्रं विशेषां विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ अमृतपुत्र उदयं त्रयोदश्यां गतत्रयोदश्यां स्थितो रविवार सत्तायम् अद्य शुक्ल यजुर्वेदान्तरं स्मृति प्राणोक्ता सपुत्रेण सकल परिवारस्य मम आत्मनः श्रुति स्मृति प्राणोक्ता पुण्य प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त मोक्ष प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी यकाल संरक्षणार्थम सकल इष्टकामना संसिद्ध्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक ज्ञाता ज्ञाता स्पर्शा स्पर्शा भक्ता भक्ता पिता पितादि कृत्य कर्म दोष परिहारार्थम करिष्यमाण कर्मणि अधिकार प्राप्त्यर्थम यथाशक्ति यथा भक्ति देह शुद्धि करणार्थम यथाशक्ति यथा भक्ति गुणस्कृतव्य कर्माधिकारांचा 84 पद उत्पन्न कारण सांगितलं शास्त्र श्रवणी शास्त्र चंद्र पूजा हरिचंद्र पूजन पूर्व धनच लक्ष्मी पूजन भन्छ तथा अद्य वशिष्ठ गोत्राय नागलामी देवताय देववर्ती रुद्रवर्ती उद्यापन काम कर्मता यते काम कर्म अधिकारम छ शरीर शुद्ध निधन छ गोदानम निष्ठ दक्षिण इमाम गाम रुद्र देवताकम तनिच पत्र दर्भ चपाचला नोटकम लक्ष्मी सरस्वती देवताकम पत्र दर्भ वनस्पतिदाकम इदान इमाम गाम रुद्र देवताकम अद्य पुत्र क्यों गणेश स्वरूप ब्राह्मणाय उहाँको नाम माधव प्रसाद शर्मणे गणेश स्वरूप ब्राह्मणाय शरीर शुद्ध गोदानम तोइना तुक्तम सारिम तस्स गावो ममागतः सन्तो गावो मे संत पृष्ठतः गावो मे हृदय संतो गवा मध्यवशाम्यहम् ओम गोप्ते नमः धेन्वै नमो नमः आवनार्थसनार्थे ज्ञानार्थे गंगा अदपुष्पाणि समर्पयामि ओम गोप्ते नमः धेन्वै नमो नमः एकाई मन्त्रम अवधान प्रतिष्ठा पैसा चाहियो त्यहाँ सर्वमा सपत्नी समाता सपुत्र सपत्र वधु समकनिष्ठ पुत्र सकनिष्ठ वधु सकल परिवार सहित सपत्रीन सपुत्रान सकल परिवार सहित नाम समय मामा सकल परिवार सहित मम एतत् कर्म अधिकारं च शरीर शुद्धिनिच गोदानं दान पश्चात् अद्य वशिष्ठ वाचिष्ठ वालिका नाम वशिष्ठ पुत्राय वशिष्ठ माधव प्रसाद शर्मणे ब्राह्मणाय गणेश स्वरूपाय ब्राह्मणाय शरीर शुद्ध गोदानं दान पश्चात् तोइन तुभ्यमस्तारि तत्सत् नमः उहाँका कामोदातः प्रतिगृहीता कामय सत्ये ओम जहो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिरापः शान्तिरोगयः शान्ते वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति उत्तर सके बुवा उत्तर सक्नुहुन्न बुवालाई त्यहाँ फुल अनि एउटा पैसा दिएर हात जोड्न पठाउँ अनि
व्रतमानो निवेशयन्नामृतं मृत्यञ्च हिरण्यायेन सविता रातेन सस्त्यस्वागः च शिवताराय च इदं विष्णुरभिचक्रामे तेदा निददे पदं समूढमस्य वाक्वं श्रुते आनो भद्राकृतवो जन्मपायिता सौदो जाता सारो दिवे दिवे देवानां वरः सुमतिर्जुयातां देवानां पुरातिरविनो निवर्ततां देवानां पुंसखयमुपासे भीमापायं देवा न आयुः प्रतिरन्तो जीवासे तान् पूर्वायानि वीरा ओ माये वायं भागं निद्रामादितिं दक्षमश्रीरं अर्जमाणं वरुणगं सोममस्विना सरस्वतीना शुभगामयस्कारः तन्नो पातो मायो भुवातो वेकाजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तदग्रावाणः सोमसुतो मायो भुवस्तदस्विन शृणोतां दृश्याजुवं पामीसानं जगतस्तसठोसपादिं धियञ्जिन्गामवासे हुमाये भायं भूगानो जता वेदासा मासदवृदे रक्षिता प्रायुरादब्धा स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मारुतः प्रश्निमातरः सुवञ्जावानो विदते को जगमयः अगणिजुवामानवः शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागहन्निः वरं कर्णेभिः शृणुयामदेव परं पश्येमाक्षाभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैर्तुष्टो वा ध्वंसस्थानो निर्वासे माहिदे माहितं जरायो सतामिन्नो शारदो अन्तिदेव जरानस्तकरा जरासन्तानुर्नाम पुरासो जप्रापितारो भवन्तु मानो मयारिरिखादा युर्गन्तः आदित्रिद्धौरादितिरन्तारिक्षामादिरिं माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्रिजातमदित्रिजानि त्वम् औ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगरय
शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः श्रवगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव यतो जातः समीहसे ततो न भवयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः वासुभ्यां श्रीमन्महागणाधिपतये नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः उमामहेश्वराभ्यं नमः सचिपुरुन्द्राभ्यं नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः देवेभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परमेष्टि गुरुभ्यो नमः प्रात्पर गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरस्य विकटो विघ्नासो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशे तैर्नामानि यपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे वाये च प्रवेशे निर्गमेत संग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुराश्रये सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेत्यं गृहं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्द्रिवरस्याम हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानेतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गं गणपते नमः सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः आवनार्थे आसनार्थे गन्ध्यानार्थे गन्ध अष्टपुष्पाणिं समर्पयामि गं गणपते नमः सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः सक्ने मान्छे घुम्नुस् आमाले बुवा गाता दिनु ल बाबुहरु पनि मजु लाग्यो अगाडि ल घुम्नु गजाननं भूतगणादिसेवितं कवेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं गं गणपतये नमः सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः आवनार्थे आसनार्थे ध्यानार्थे गन्ध अष्टपुष्पाणिं समर्पयामि गं गणपतये नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय संघाय सपरिवाराय गं गणपतये नमः सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः आफ्नो ठाउँमा जानुस् यता वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतये नमः शरीरस्मादिनक्तम् ओम भूर्भुवस्सुः दीपस्येताय नमः आवनार्थे आसनार्थे गन्ध अष्टपुष्पाणिं समर्पयामि दीपनारायणाभ्यां नमः ते खाली करना चाहिए लाइट दूध चाहिए ओम दुग्धस्नानं समर्पयामि दीपनारायणाभ्यां नमः दधिस्नानं दयति दधिस्नानं समर्पयामि दीपनारायणाभ्यां घृतस्नानं घृयति घृतस्नानं घ्यो घृतस्नानं समर्पयामि ओम दीपनारायणाभ्यां मधुस्नानं
मधुस्नानं समयामि ओम दीपनारायणाभ्यां नमः चिनी ओम शर्करा स्नानं समयामि दीपनारायणाभ्यां नमः मिलित पंचामृत स्नानं समयामि दीपनारायण कैलाशैमा शङ्ख बज्योका तिमी ठोल हो ए तिमी ठोल धुन बजाउने उनै शिव हो ए तिमी ठोल धुन बजाउने उनै शिव हो कैलाशैमा शङ्ख बज्योका तिमी ठोल हो ए तिमी ठोल धुन बजाउने उनै शिव हो कैलाशैमा शङ्ख बज्योका तिमी ठोल हो ए तिमी ठोल धुन बजाउने उनै शिव हो कैलाशैमा शङ्ख बज्योका तिमी ठोल हो ए तिमी ठोल धुन बजाउने उनै शिव हो ए तिमी ठोल धुन बजाउने उनै शिव हो हे कलियुग लागेपछि सङ्कट कति कति कलियुग लागेपछि सङ्कट कति कति कले मलाई पुकार्दैछ हेर त पार्वती कले मलाई पुकार्दैछ हेर त पार्वती कलियुग लागेपछि सङ्कट कति कति कले मलाई पुकार्दैछ हेर त पार्वती कलियुग लागेपछि सङ्कट कति कति कले मलाई पुकार्दैछ हेर त पार्वती कलियुग लागेपछि सङ्कट कति कति कले मलाई पुकार्दैछ हेर त पार्वती कले मलाई पुकार्दैछ हेर त पार्वती Pas
विचार थरी थरी धर्मै मान्न नदे लान्छै गर्छन् घरी घरी मानिस धेरै बाठा भए विचार थरी थरी धर्मै मान्न नदे लान्छै गर्छन् घरी घरी मानिस धेरै बाठा भए विचार थरी थरी धर्मै मान्न नदे लान्छै गर्छन् घरी घरी धर्मै मान्न नदे लान्छै गर्छन् घरी घरी ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाय हस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते वृदिताभ्यो नमः शपथी धनकला नामी देवाया शमाता भुवनकला नामी देवाया सज्येष्ठ पुत्र नारायण प्रसाद शर्मा सज्येष्ठ पुत्र वधू सुनीता नामी देवाया सकनिष्ठ पुत्र लोकमणि शर्मा सकनिष्ठ वधू कुन्तकला नामी देवाया शपथी सकल परिवार सहित नमः हस्तने प्रत्येक काम कर्म पूर्वज उच्चारण काम कर्म श्री सहस्र चतुर्दासी चंद्रदेव प्रसन्न रोहिणी सहित सहस्र चंद्र पूजन काम कर्मणि श्री देवपति लक्ष्यवती दीप उत्पन्न देवपति दान दीपदान काम गर्न लक्ष्मीनारायण प्रति दीपदान प्रदान काम गर्दा यति काम कर्म हुन्छ ओ ब्राह्मण पुण्याम भवन्तो पर्वतो पुण्याम पुण्याम नम्बर 3 बाट पुण्याम 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 भवन्तो ओम पुण्याम 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 ल एउटामा छोड्दिनु आफ्नो एउटा मनसारिया पुनन्त विश्वदेवतानि जातवेदः पुनेम ब्रह्मं पुण्यं हर्यच्च सृष्टिस्थित्यकारकं वेदविक्षोद्भवं नित्यं तत्पुण्यां ब्रुवन्तु मे ओम पुण्यं 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 भवन्तु ल एउटामा चढाम फेरि त्यही अघि कहाँ ओम स्वस्ति 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 स्वस्तिनः पूगात् विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्ति ऋत्रियभिमानाख्यां पुण्यकल्याणकृत्यदा विनायक प्रिया नित्यं स्वस्तिं तां च ब्रुवन्तु मे रिद्धिम 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 लाभ इसे थोड़ी सी आगे में बोलेगा नित्यं सत्रस्य रिद्धिरस्य गन्मज्योतिरमृता अभूमा एवं पृथिव्या अद्यारुहाम विरामदेवां सज्योतिः सागरस्य यथा रिद्धिर्महालक्ष्मीर्विनिस्तृता सम्पूर्णस्यैव मर्यादो देवारित्यं ब्रुवन्तु मे पुनः पूर्वक फेरि अर्कामा जाउँ अध्याय पूर्व संकल्प जो वशिष्ठ गोत्रमणि सर्वब्रह्म सपरिवार सज्जमम सपत्नी समाता सपरिवार सबद कर्मणञ्च ओम वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो ओम वृद्धिं ओम वृद्धिं ओम प्रतिमा च मे वैधिमा च मे त्रदिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे जगपान्तां विष्णुना चाप्यनोक्त्यातां देवजाति समान्विता हरन्ति सर्वपापानि बुद्धिर्भवतु मामम् ओम वृद्धिं वृद्धिं वृद्धिः फेरि जाला अध्याय पूर्व संकल्प
सबैले सकल परिवार सहित मम यते कर्म व्रत उच्चारण संकल्प यते ओम कल्याणम 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 ओम कल्याणम भवन्तो ब्रवन्तो कल्याणम भवन्तो ब्रवन्तो कल्याणम भवन्तो ब्रवन्तो तत्शिवराजन फुलेराभ्यः ब्रह्मराजन्नाभ्यागं शूद्राय चार्याय स्वाचारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणाय दातु यभूया समयं मे कामः समृद्धता उमादो नमतो ओम पृथिव्यामत्रितायान्तो यत्कल्याणं पुरा कृतं ऋषिभिर्देवगन्धर्वैस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु मे ओम शांति 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 फुलराजुड़ा ओम जौः शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांतिम शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेदे शंकासुरादिनाशेन या शांतिस्तु धरातले यथा शांतिर्देवानां सा शांतिस्तु भवेन्मम ओम शांति 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 अनि फलहरु आता उहाँहरुको आता दिनु मलाई त नमो वरुणे देवाय गोवर्ण जगद्दिताय कृष्णाय भूताय नमो नमः शान्तिरोगदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि अद्य पूर्व संकल्प सिद्धास्तो बुवाका हातमा दुबो दिन अनि जल दिन दिनले पनि समाता ओम पूर्व संकल्प सिद्धिरास्तो प्रतिष्ठा गोत्रोत्पन्नोहम चन्द्रमणि प्रसाद सर्वोमा सपत्नी सा ज्ञान प्रतिष्ठा गोत्र चन्द्रमणि सर्वोमा सपत्नी सपत्नी धनकला नामी पिताया सपुत्रः सर्वणोम पुत्र वधु कुलकला नामी पिताया सपत्नी सपत्रान् सकल परिवार सहित मम अस्मत्तिने पूर्वांग पूजन चतुराशी सिद्धदेवता पूजन पुरा सोहिनी सहित सहस्रचण्यवता मंच विशिष्ट प्रणाम च पयाच पूर्वांग काम कर्मनाथ श्री अभिलाषे दीपवर्ष मर्दन नामी धनकला नामी पिताया देववती रुद्रवती देववती तथा सुमित्रा तथा कुलकला नामी पिताया लक्ष्मीनारायण प्रीते तृतीया सपदका दीप पदन पत्ते दीप उदिन पदन काल काल भाषु विश्री सत्यनारायण पूजन प्रकरण जा ये पूजन वयम करिष्यामहे सबैमा जोड ल एउटा टप्पी अगाडि राख्नु खाली टप्पी फुलेर छु अब यस्य प्राण प्रतिष्ठतु यस्य प्राण रक्षतु यस्य देव त्वयावितो मम वेदनम् ओम मे अम्बिके बालिके नमानयत अस्त्रदाय श्रप्रियाय लम्बोदराय सकल जगदगाय नागसनागाय सुदीयक विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमो गणेभ्यो गणपति अष्टभो नमो नमः भारतेभ्यो भारतपति अष्टभो नमो नमः गिरिशेभ्यो गिरिशपति अष्टभो नमो नमो शिवाय नमः गन्धर्व संसर्पामि ताजा पदकाय नमः गन्धर्व संसर्पामि पादम अर्घम आचमम मुलाजम पंचतम शुद्ध दकस्नान सर्पामि श्री देव वस्त्राय नमः ताजा पदकाभ्यो नमो नमः अब रक्षा सूत्र कहाँ छ बुवा सतापः सपतो लोकमित्रयागतो असुप्नदो सुसदो तदेव रक्षातो कामुपमुतक्मनः ओम गणेशाय नमः त्यहाँ पूजा र सत्तरी नमः ओम देव्यै नमः ओम शिवाय नमः
ओम विष्णवे नमः ओम विनायक पंचलोकपालेभ्यो नमः ओम विनायकाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम वायवे नमः ओम आकाशाय नमः ओम अश्विनी कुमाराभ्यां नमः ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः ओम सूर्याय नमः ओम सोमाय नमः ओम भौमाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः ओम ईश्वरादिदेवताभ्यो नमः ओम ईश्वराय नमः ओम उमाय नमः ओम स्कंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम इंद्राय नमः ओम यमाय नमः ओम ददे नमः ओम सुनाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम कालाय नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः ओम अग्ने नमः ओम महाद्भ्यो नमः ओम धरायै नमः ओम श्रिया प्रान्तकाले भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र श्रीराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातरः प्रेते विष्टातुष्टे आत्मनात्मदेवता गणेशेन निकाह्येत वरदा भयपाणयः ओम सावित्री नमः ओम विजय नमः ओम स्वाहाय नमः ओम मातृभ्यो नमः ओम लोकमातृभ्ये नमः ओम तुष्टे नमः ओम आत्मना गुरुदाय नमः ओम समृता संपूर्ण आवाहितभ्यो नमो नमः लगाओ जल समता पूर्व संकल्प सिद्धिरस्तु वशिष्ठगोत्राय वशिष्ठगोत्राय कर्मणि प्रभावित्र प्राप्ते गणपति गौर्याय सरस्वतीभ्यो मातृभ्यो अनुतारा प्रसिद्धे परिस्थिते छोडिम ल घिउको धारा लगाइदिम असनं मङ्गलात्मकम् ततो मातृसमुद्दिश्य हितधारादिदाम्यहम् ॐ वसो पवित्रमासि सहस्राधारं वसो पवित्रमासि सहस्राधारं देवस्वा सविता पुनादुपसो पवित्रेण कामदुक्ष्वः बेटी प्रतिष्ठा ॐ गौरी गौरी धनदानन्द विमला गौरी नमः नंदाय नमः नंदाय नमः यमुनाय नमः ओम दादेव पूजस्था सविता पुनादुपसो पवित्रेण सतदारे देवा वैश्वानराधो पानस्तुवे नाथं रसादो पायातो वरुणता पायातो दीपयं दीपतिरता सचो सूर्यो अजायत समुख दगनी राजायत ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा दानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे परमात्मने नमः नैवेद्यं समर्पयामि गं गणपतिर्नमः सिद्धे भवति सहित श्रीमन् महागणाधिपतये नमः वर्तमानो निवेशनमतं मर्दन्तेन सविदार्थं दिडैभुट्टसन्न ऐश्वर्य तस्रां सदैव अनुगम्य ध्यान परिदम होते ही अर्घ अर्घानी दही अनुकम्प्यं मत्य ज्ञानार्घं दिवाकरः ओम श्रीराम भास्कराय दुग्धस्नानं समर्पयामि दूध घृतस्नानं घ्यो घृतस्नानं समर्पयामि श्रीदेवाय नमः भासनादित्याय नमः घृतस्नानान्ते मधुस्नानं मधुस्नानं समर्पयामि श्रीदेवाय नमः भासनादित्याय नमः सर्गस्नानं समर्पयामि ओम श्रीदेवाय नमः भास्कर नमः आदित्याय नमो नमः यमलोकवयास्त्रात्र शरणं तं गतः प्रभो खण्डस्थैन देवेश मां कुरुस्वं सुगानं ईश्वर्यं सर्वकानां काम्यपरस्परं गन्धं समर्पयामि पञ्चामृतं ओम पंचदशः सरस्वती मपियं सस्वन्दा सरस्वती वन्दपरस्वती पंचामृतं समर्पयामि सुन्दरतिजल भेरिसना अवधस्नानं समर्पयामि सूर्यदेवाय नमः भास्कर नमः आदित्याय नमः जनिउ
ओम दुर्गे श्रीवा हरसिंह बाबुले चाहिँ भन्छ गर्न दुर्गे स्मृता तिमी शेष सन्तोष स्मृता ओम यज्ञ वेदम परमं पवित्रं प्रजापतिं प्रसाद हरि सुमंगलम पंचवेदं प्रसिद्धं जय अत्यक्षदा गायत्री साथी कुमार जय नमः पुष्प फूल ओम पुष्पाणि समयामि ओम श्रीमना भास्कराय नमः पुष्पमाला भनेर फूल चाहिनु याडो ताउतम सुत्रवा धर्म माल्यादेनि सुगन्धेनि ग्राथितानि प्रयत्नतः मया हुतानि पूजातं गृहाणत्वं दिवाकरः पुष्पमालां समर्पयामि नमः ओम विष्णुवे नमः एउटा भेट पैसा पनि ल्याउनु ओम जताय सिद्ध परामि ओम अरसाय पूजम परामि इसनमय उमा वस्त्रानि इसनो परामि आसने पासिंगवायन गंधर्व सुरे पाचम आगमाचमं पुनः जम पांच सत सर्वपरामि दिक्ति शक्ति मा काली पेनमा महालक्ष्मी नमः सरस्वती पेनमा गन्ध पुष्प सतानि यागदन ला मादन गर्नुहोस् फुलेर आजनुहोस् देवी प्रभुनाथ हरे प्रसिद्ध माता जदो गृहस्थ प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाइबेसम तमेश्वरी देवी चरा चरस्यः या देवी सर्वदेषु शक्ति रूपता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमः या देवी सर्वदेषु विद्या रूपता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः नमः या देवी सर्वदेषु लक्ष्मी रूपता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः या देवी सर्वदेषु शान्ति रूपता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमः या देवी सर्वदेषु शान्ति रूपता नमः तस्मै नमः तस्मै नमः तस्मै नमः नमः शरणागति नाथं पवित्राण प्राणे संसाध्यारे देवी नारायण सर्वं कर्म गाने शिव सर्व शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमः त्रिशक्ति माताभ्यो नमः ल अब यहाँ नमः सम्भवाय च मयो भव जनसंक्राय च मस्राय च नमः शिवाय च शिवराय च ओम साम सदा शिवाय नमः गन्धवसं सर्वमे पादम अर्घमाच्य पुराजं पदं साम सदा शिवाय नमः ओम साम सदा शिवाय नमः वहाँ विष्णुला ओम विष्णु राजमसी मानमा ओम इदं विष्णु विद्रमे तेदानि दशम नमस्पा कुशल स्वाभिषेकं ओम गन्धवसं सर्वमे पादम अर्घमाच्य पुराजं पञ्चदश सुदश्री पादं गन्धवसं सर्वमे श्री पण्डिमण्डलाय नमः गन्धवसं सर्वमे परमब्रह्मणे आकाशमा ओम परमब्रह्मणे नमः याडो ताब्दं सुस्र भगवान सूर्यमण्डलमा सूर्यमण्डलायमा गन्धवसं सर्वमे चन्द्रमण्डलमा ओम चन्द्रमण्डलायमा गन्धवसं सर्वमे याडो तारामण्डलमा ओम गन्धवसं सर्वमे पादम अर्घमाच्य पुराजं पञ्चादश सर्वम अद आकाशमा परम ब्रह्मणे नमः सदुवामा परम ब्रह्मणे नमः गन्धपुष्पं सर्वामि फलाइदिन फुलाइदिन सदुवामा गन्धपुष्पं सर्वामि सिधै तताव शुक्रमा शुक्र सन्दर्भत गन्धपुष्पं सर्वामि ध्वजापत कायमा ध्वजाहरूमा तोरणहरूमा पादम अर्घम आचमन पुराजं पञ्चदश सुदुत आकाशमा सर्वामि या कथन याडु तावदम शुक्र सन्दर्भत गन्धपुष्पं सर्वामि पादम अर्घम आचमन पुराजं पञ्चदश सुदुत सर्वामि सात संग्रह तीन संग्रहमा गन्धपुष्पं सर्वामि पादम शुक्र सन्दर्भत गन्धपुष्पं सर्वामि या तावदम शुक्र सन्दर्भत ला ada badan ada nama kita ada nama hari tanam hari ini sebagai istilah nama om rahayana om durayana om durayana anak janate danta ada depan badan om durayana ya jadi हरे गंगा कहीं कृष्णा कहीं शुक्ला कहीं बागमती गंगा कहीं कृष्णा कहीं शुक्ला कहीं बागमती गंगा महाकाली त्रिशूली र बन्यो सप्तकोशी गंगा यमुनामा भिज्यो कृष्ण लाल चुनरी हरे गंगा कोई भन्छन् यमुना त कोई भन्छन् गंगा गंगा कोई भन्छन् यमुना त कोई भन्छन् गंगा गंगा निर्मल जलमा नुहाएपछि मन हुन्छ चंगा गंगा यमुनामा भिज्यो कृष्ण लाल चुनरी गंगा यमुनामा
हरे गङ्गा सारा जनलाई कल्याण गर्न पृथ्वीमा आयो गङ्गा सारा जनलाई कल्याण गर्न पृथ्वीमा आयो गङ्गा यही जलमा स्नान गर्न हामी भक्त धायौँ गङ्गा यमुनामा भिज्यो कृष्ण लाल चुनरी हरे गङ्गा उदय सलल बग्ने सधैँ निर्मल पानी गङ्गा उदय सलल बग्ने सधैँ निर्मल पानी गङ्गा गङ्गा स्नान गर्नुपर्छ मन पवित्र पारे गङ्गा यमुनामा भिज्यो कृष्ण लाल चुनरी हरे गङ्गा यमुना को नीलो दह कृष्ण जी को प्रिया गङ्गा यमुना को नीलो दह कृष्ण जी को प्रिया गङ्गा ग्वाला वाला गाई बाछा यमुना कै तिर गङ्गा यमुनामा भिज्यो कृष्ण लाल चुनरी
Jangan pujami hariom Rishtai nama urum pujami hariom Padode nama Dena pujami hariom Purvidai nama Panga katim pujami hariom Ambikapya Sarvanga pujami hariom Sabarina Salam pujami Satam Sati Margam Ajamam Purajam Panjatan Sudapasana Om Garuda Akadai nama Om Garuda nama Kanda Pustam Sarvani Padam Argama Jamam Purajam Panjanam Sasani Janam Sarvama Kasando Tadava Tapjani Aryo Masa Asrasi Rega Puruka Sasrata Sabumingo Sarvata Seta Teti Sasangulamma Puruka Rega Gusram Japitam Jajavapyam Uda Matatosi Sano Janandena Piroti Yada Vishwa Bhavatunah Tato Vikam Bhagavasa Agita Sadato Atarjata Vasa Bhumya Paraha Tasma Dega Sarvadari Taha Samani Guru Baya Jata Gabo Hadani Tasma Adame Tamnam Barikito Dhankuran Jata Tenedeva Ajadan Tasad Dari Gaya Chatuam Dada Satyada Karma Mukang Masukasa Padabya Gusutro Adayata Tandram Sasuryo Jata Sotaba Yisuprana Sangha Dangi Rajata Napya Ajvan Tarjo Sino Deho Sona Padma Mina Sota Talokan Akal Payana Nacharan अब पहिला चाहिए तो बोल्दैन भाँडा राख्ने न पुरा हातले राख्छ हातले गरेको थाहा नगर्नु बाबु लौ गरे यति बेस्ती गरेर त त्यहाँ पहिले राताले पहिलाले वस्त्रम सर्वयामि थालीबाट थालेर बाबु थालेर रोजाया शकोरकाः पाद विश्वावति वस्त्रम सर्वयामि लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः Padhiratam tasmadeka sarvahutasam dhatam prakadajam Vasuta chakre vayapam narana karmasave Vastram sarvayami Sri Lakshmi Naranapyam Namah Ego pavitam janai Damodhara namastubhya traimam bhagavasaram Dharma sutta samayata kiryanam paramesvara Tasmadeka sarvadarita rasam Hamayingam nesunam tamadul kapasna vyega tatam srimam Bhushana ganaru Janam Bande Vishnu Bhari Solokai Panagadam Om Vasmiyapyam Namaha Om Hiranyagar Varvastam Himarijam Vivavaso Anantam Navadavata Santi Samaj Samahidaha Sorgya Sri Lakshmi Narayanavyam Namaha अब ओइना ल ओइना आबैले पनि ऐना छैन ऐना राखेको हो भाइ Hare Om Sasri Hera Purvasara Om Jagannath Janamrate Pasri Parmeswara Susrava Mati Janamati Gan अब आमाले पनि आमा तपाईँ उतै बस्नु न एकैछिन यता नआउनु आमालाई पनि हो त्यही तलै चढ फल चढाउन अहिले नानीहरु इलाउनु छ ऐना चढाउनु आफ्नो चेहरा हो आमाले पनि ल अब त्यहाँ भगवानलाई चढाउँ सबै सौभाग्य वस्त्र रहोस् हामी सौभाग्य रौँ भनेर त्यहाँ भगवानलाई चढाउँ तपाईँ भैमा राखिदिउँ जति सकिन्छ जति भगवानलाई अर्पण गरौँ ओम पादनाम अब त गनौटाको व्यवस्था अब यहाँ बाबु रुद्रीको पूजा नम्बर ल शालिग्राम लिएर Saimadin Tamo Pradam Mano Jyotireju Tatavasya Bhyaspatigamantano Parishtam Kanyagam Samimandadhatu Vishve Devas Iyamadayan Tamo Pravatishta Om Sasamba Sivaya Namaha Namaha Ganda Asvishana Samarapayam Sasamba Sivaya Namaha
पुष्पम आवनादि पुष्पम सर्वमिता सांब शिवाय नमः लक्ष्मीराज वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पण्डगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तिनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं दासां शिवाय नमः मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागता जन्म मृत्युविराजारे पीडितं कलवन्दने दासां शिवाय नमः आवनार्थे आसनार्थे गन्ध अदृष्टायं समर्पयामि साम्ब शिवाय नमः शिवाय नमः तदिष्टानं समेषा साम्ब शिवाय नमः दहि अधिष्ठानं सर्वेन्द्र साम्ब शिवाय नमः प्राम्भो अकारि कंचन सुखनः अधिष्ठानं सर्वेन्द्र साम्ब शिवाय नमः तीर्थस्थानं जीवति तीर्थस्थानं समर्पयामि साम्ब शिवाय शुद्धजल स्नानं समर्पयामि ओम शुद्धबालो मणिवारस्ता श्रीनाः श्वेतनिर्दिष्टं शुद्धकृष्णानं समर्पयामि साम्ब शिवाय नमः मधुस्नानं समर्पयामि ओम मधुपातारितैर्यक्षसिन्धवः मार्जिन्नसन्तोषे ओम मधुस्नानं समर्पयामि साम्ब शिवाय नमः मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां श्वेत जन्ममृत्युराव्याधि पुनरुत्थानं मधुस्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धजलस्नानं समर्पयामि साम्ब शिवाय नमः अधिष्ठानान्ते सर्वैष्णवं चिनि सर्वरा स्नानं चिनि सगरा स्नानं समर्पयामि साम्ब शिवाय चन्दनं गन्धद्वारां दुरादष्टां नित्यपुष्टां कैशं ऐश्वर्यं सर्वोदानं तामि मंगल ओम गंगे दिव्य गोदावरी सस्यं कुरं मंगल स्नानं महादेव राइमां सर्वमृत्युराव्याधि प्रसन्नता साम्ब शिवाय नमः वस्त्रं तज्जो अरेहात् मृत्युरादिकं वस्त्रं समर्पयामि साम्ब शिवाय नमः मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणत जन्म मृत्युराव्याधि पीडितं साम्ब शिवाय नमः शिव शिवाभ्यां नमः वस्त्रं समर्पयामि एउटा पैसा ओम द्रदक्षिणां समर्पयामि साम्ब शिवाय नमः हिरण्यवर्णां मरणिं सुवर्णं लक्ष्मीदेवा प्रदक्षिणां समर्पयामि साम्ब शिवाय नमः ओम नमो सनन्दाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रे सहस्रकोटि युगधारिणे नमः साम्ब शिवाय नमः हाथजल ओम अनेन यथा सतीता भक्ति भगवान सदा साम्ब शिवजना करुणां भगवान श्री सदा साम्ब शिव प्रियतां नमः ओम अध्या वशिष्ठ वाचुला यन्त्र माताले सकान्ति वशिष्ठको पनाया के तिम्रो नाम रे कुन्ता कुमारी एकवाचिका मानसिका सानसिका छोइर नाम सबै कान लक्ष्मी विष्णुद्वारा सदीपद्वारा तद समस्त फल प्राप्त तृतीय सूत्रम तृतीय नुलाम अक्षतां दुर्वम संगत दुर्भाग्यम असंख्य द्रव्य पत्राणि पुष्पाणि बेलपत्राणि बलपत्राणि पेड़पत्राणि छोरीले सहयोग गर्ने त्यहीबाट पूर्ण दिने आमालाई चन्दनं समर्पयामि श्रीगन्धं समर्पयामि श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम चन्दनं समर्पयामि श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम गन्धधरां दुरां ओम विदां समर्पितां लक्ष्मीं समर्पयामि श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः आमाले अझै चढाउँछ गन्धम धारम राघर्षालिमाकुसुम ईश्वरी ईश्वर तनन्ताभिस्त गन्धश्रमे त्रिजटेला सुन्तनराजे पासुन पादुम ईश्वरकम मेघाना ओम धान्यराजा समाङ्गल्य कृष्णप्रीति राघव अस्मादेशं प्रदानेन ममास्वाभिकलं फलं जवाक्षतां समर्पयामि श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पुष्पाणि फुलहरू हैन अक्षता भन् अक्षन चामलको अक्षता तण्डको अक्षता
हजुर फोकेका अक्षता आमा पखाउने धुबो अहिले चढाउने हो हरि अक्षतां सर्वकामी श्री लक्ष्मी नारायण शपादका अक्षतां सर्वकामी लक्ष्मी नारायण शिवागका तिराक्षितं लक्ष्मी नारायण शिवागका जलक्षण जलां देवाक्षं सर्वै लक्ष्मी नारायण शपादका गन्धं पुष्पं सर्वमै श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः शपांडा कांडा तरो हंदे परुख ए परुख सरेण नच्छोरयान तो समरेण सरेण ता सर्वान् संस्पर्यामिस्ता लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम दळे यादप्रभं सुब्रभवा सुब्रसुमंगल ततो सुब्रभवा सुब्रसुमंगल गंगा पुष्प सर्वाणि यालस्य नवागा नवा एक सवागा सवागा दुर्वाक्षरं सर्वाणि नवा तालवरी बजाइ बाबा बाबाय तालदम सुस्त्र बाबा लाभ बेलपत्र त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायुधं त्रिजन्म पाप संहारं मेघवर्णं शिवार्पणं विष्णोर्पणं ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्ष सबोमेनो सर्वतस्वेता तेदिसा बेलपत्र फूल प्यारी तेदिसां ब्रह्मा पुरुषा एवेदको सर्वं जगतं जगदाभ्यं उदाम तगसेसानो जगन्नेना तरो अति इता इतंदरी त्रिपादोरदा उर्प्रपादो सेहा विश्वा भवतु ततो वेक्यं धर्मशासननसने अभि ततो विराडयाय दयायो अभिप्रुवा सजातो अतिरिक्तवचा भूप्रसादज्ञा सतोता सानानितराजं वसुता सात्रेवा यपादारण कर्मास्ताजे लक्ष्मी आणि जराक्ष सभा नमस्ते सभा आस्तका बुहारी देवर छोडिदिनुहोस् हामीले एक छाप बनाउन सम्भव बुहारी देवर साले पहिले अष्टावक्र मैयाले पनि गणेश कान्त लाग्यो एकविंशति कालक्षेत्राणि श्री गणेश भक्ति समाप्तियो मैयाले जलाउँछ नि ल ओम गणानन्ता गणपति गौ हवामये प्रियपति गौ हवामये निधिनान्ता निधिपति गौ हवामये वसो मम ओम सूर्याय नमः आत्मे नरदशा तमानो निवेशयन्न मतं मदनि भुवनानि पसन्ना लसुजनकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि शाश्वता नमस्ते अम्बिके बालिके नमानयत कृष्णा ससुता सरसदा सोतकांता प्रियवासिनीं नमः लल्यारा नंदनं सर्वनं गन्धदे अच्युतानन्दये मधवा दोषगा द्वारका नायक द्रौपदी राक्षस सुशोभित सीतया शोभितो दंडकारण्यवो पुण्यका तारण लक्ष्मणेन अन्वितो सेवितो संसारे दंसिका बालक उतना कोपाका सुरजा खेलन अच्युतं केशवं देवकी नन्दनं सन्दनं दन्दने विष्णवे विष्णपाय पिताय मने कंसने कंसिने कंसिनो तेव इवतो जः इनतं जाते तं भगवे पुष्पकरो देवं देवदयामि देवं विपद्महे
Hare Krishna Radha Hare Krishna Radha Krishna 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 Hare Hare Ram Sita Ram Ram Rama Hare Hare Krishna Radha Krishna 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 Hare हामीलाई पनि बैकुण्ठ लैजाऊ एकादशी तुलसी दीपको दान हामीलाई पनि बैकुण्ठ लैजाऊ भगवान यसो बत्तीलाई देखाएर जानु यसो द्वारा दिनु पर्यो कैलासमा शिवजी अयोध्यामा राम मथुरामा कृष्णजी दर्शन गर्न जाऊ हरे कृष्णजी मथुरा कैलासमा शिवजी अयोध्यामा राम मथुरामा कृष्णजी दर्शन गर्न जाऊ हरे सारा कुमारा खेल्छन् कतैमा ल सोक्ता खोला राधा भक्त आए मन्दिरमा सोक्ता खोला रामा भक्त आए मन्दिरमा सोक्ता खोला रामा भक्त आए मन्दिरमा भक्ता 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 खोला रामा भक्त आए मन्दिरमा एक बार बोलो ब्रह्मा परमात्मा भगवान को लक्ष्मी नारायण भगवान को निर्मित गणेश भगवान को गरु गणस्त रविशत सहस्र चंद्रमा को उमा सकम भगवान को परम भगवान को संपूर्ण तीर्थहरू को संपूर्ण गंगाहरू को दसौं अवतार भगवान को 24 कल्प अवतार भगवान को संपूर्ण गंगाहरू को 18 पुराणहरू को व्यासहरू को शनिचरण भगवान को पुण्य भूमि को काशमेका सतनारायण भगवान को काशमेका राधा कृष्ण मंदिरहरू को काशमेका चमारिका देवी को काशमेका कुण्डे मंदिरहरू को काशमेका शिवदेव मंदिरहरू को कर्ताका तिथिहरू को गुरुदेवहरू को गौमाताहरू को भगवान भक्त वर्षहरू को सनातन धर्म को ओम राधे राधे जन्म पूर्व कायिक वाचिका मानसिक सानसिक ज्ञाता ज्ञाता अस्पर्श स्पर्श अवज भोजन अगम गमाजे परमार्थान्तर सकल निन्द कर्म जन्म दोष पशान्त यलोक परिवारादि सहित सुख लाभ पूर्वक परत्र विष्णुलोक वाप्ति द्वारा मोक्ष लाभार्थास्त सहस्र चन्द्र दर्शनो भक्तोद्या रूपेण चतुराशीति प्रतिमासो एक सुन प्रतिमासु अस निक्रय दर्गसु प्रतिमासु पञ्चो चतुराशी सिद्धि देवता पूजन सूर्यस अर्यमादि द्वादश साविता पूजनम रोहिणा त्या रोहिणा
रोहिण्याद्याष्टपिं सती नक्षत्राणां तिराभिर्त पूजनम तामस्त्र्याद्याष्टिपिं सती नरकाणां तिराभिर्त चन्द्रहरे पूजनम षोडश कला निन्द्राय परिश्यामये ल स्वाभूतानि त्रिपादसमृतं देवे त्रिपादूर्ध्वपुरुषः पादसेयात् भवत् पुनः ततः पृथ्वं विग्रामस्सासनानसने अभिम् हामीले ल्याइदिन्छौँ ल्याउनु पर्यो न जानु नमः ओम भैरवाय भैरवाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम पश्चिमनाय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः ओम शान्तिमाराय नमः ओम सोमाय नमः ओम कुबेराय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम धर्माय नमः ओम शनकाय नमः ओम तुष्टै नमः सुख भोग लाभार्थं वैकुण्ठ फलप्रदातं मोक्ष अरुको आसँग आज कान्छो आज अगाडि चतुर्शिता सिद्धः सूर्यादित्याः रोहिणी अष्टविंशति नक्षत्राणि तामिश्र इत्यादि अष्टविंशतिदेव इह चन्द्रकर्तितञ्जलञ्जनवान् पूजां करोमि यावत् स्त्रियः सुप्रसन्नो वरदो नमः ओम नमः शिक्षारत्न नमः मदिरा के नेपाल भूमण्डल नेपाल राज्य और हाजी माघ वर्ष तदेवका पालिका ठुला श्री जिते कुम्भ राशि जिते चन्द्रमासी कुम्भ राशि चन्द्रमन्दी कन्या राशि हस्त नक्षत्र सकन गण कर्ण योग धारा खरकरे मासुतो मासेश्वर मान चन्द्रमान्य वैशाख पदमासे कृष्ण चैत्र शुक्ल पक्ष प्रान्त चतुर्श्याम परिभाषित सुमिता नामी देवाया स कनिष्ठ पद लोकमणि शर्मा स कनिष्ठ पद कुन्दकला नामी देवाया सभद्रान सकल परिवार सहित मम अस्पदिने पूर्वाङ्ग श्री चतुराशी श्रेणी सहित सहस्र चन्द्र ओम गणपति गो हवामहे प्रियारान्ते मजा एक रवतम तो मजा से गरवतम माला समझ में ना लगी होगा माला छ र गणेश हामीलाई त केही थाहा छैन थाहा नभएछ नि त दिदी ल दर्शन छ यहाँ मन्दिरलाई पहिला भगवानलाई डोगिने अरे के मन्दिरमा बसेर स्वादुपायं तोत्रैष्टुवेणासं दासाङ्गेरा सोदातीतास्वादुपायं तोजागतेनासं दासाङ्गेरा सोद्विषेस्वा देवादुपायं पानुष्टुवे दासं दासाङ्गे वारुणस्ता दो अगनिराजत्रा जत्रा जति गणका निमित्त
प्रतिष्ठा हो यो देववती र रुद्रवती भनेको के छ भनेदेखि प्रतिष्ठा हो अनि यी प्रतिष्ठा गरिसकेपछि प्रतिष्ठा साथमा जुन प्रकारको भोलि शास्त्र बनाएको छ धेरै धन सम्पत्ति अनि त्यस्तालाई भगवानको हातमा रहेछन् भने त्यस्ताले के गर्छन् भनेदेखि एकचित्त भएर अनि कथाहरू श्रवण गर्छन्। फेरि कस्तो छ भने श्रवण कथाहरू श्रवण गर्ने कस्ताले अनि पूजा यज्ञहरू गरेर को यसरी पार गयो भनेदेखि अनि राजा परीक्षितले कथा श्रवण गर्छन् अनि ती राजा परीक्षितले राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे यस्तो मन्त्र अनि भगवानले उच्चारण गरेर व्यासजीले भगवानलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ। उहाँ अमरै हुनुहुन्छ व्यासजी अमर हुनुहुन्छ अनि यही पृथ्वी कसैले भेटेका रहेछन् अनि व्यासलाई बिन्ता अनि शङ्कराचार्यले 800 वर्षमा शङ्कराचार्यले भेट्नु भएको थियो व्यासलाई यही अनि उहाँले भगवानलाई प्राप्त गरेका व्यासजी हुनुहुन्छ। उहाँले के त भने शङ्कराचार्यको समयमा के भयो भने पर ती व्यासजी भेटिनु भएछ। भेटिसकेपछि व्यासले भन्नुभएछ यी त अशुद्ध छन् भनेर भन्नुभएछ। भनिसकेपछि यो 800 वर्षमा हो अनि शङ्करजीले के भन्नुभएछ अनि शङ्कराचार्यले के भनेर 32 वर्षमा अनि शङ्कराचार्यले आफ्ना यी गीता भनेका उहाँ व्यासले शुद्ध लेख्नु भएको छ। उहाँले लेखेको गीता शुद्ध छ। त्यस्ता प्रकारले आशीर्वाद दिनुभएको अनि शङ्कराचार्यको 32 वर्षको आयु भएको थियो अनि त्यस्ता प्रकारले व्यास भनेका यही चाहिने पृथ्वी तलमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अनि व्यासले कीर्तन गरेर प्राप्त गर्नुभयो। फेरि के छ भने दास भगवान अनि भगवान के गर्नु पर्यो हनुमानले दास भगवानको दासी बन्नु अनि त्यसपछि गएर पृथुक राजाले के गर्नु हुनु पर्यो यस्तै यज्ञ गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त यस्तै हामीले जुन प्रकारका अष्टमय यज्ञहरू गर्छौँ त्यस्तै पृथुक राजाले के गर्नु भनेदेखि यज्ञ गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि अनि पादौनेमा अनि खराउको सेवा गरेर अथवा जुत्ताको सेवा गरेर भगवानले के गर्नुभएको छ नि भगवानले के छ नि अनि भरतले के नि भगवानलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। अनि भगवान अनि त्यसपछि सख्य बाबा अनि भगवानले युधिष्ठिरसँग अनि भगवानले के प्राप्त गर्नुभएको छ सख्य बाबा राखेर अनि भगवानलाई साथी बनाएर अनि के थियो अर्जुनले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्ता प्रकारको के छ भने त्यसैले के छ भने कथा गर्ने बेलामा एकचित्त भएर सुन्नुपर्छ भगवानको प्राप्त हुन्छ। अनि यस्ता पूजाहरू आज्ञाहरू गर्नका निमित्त हल्ला गर्नु हुँदैन। मन्त्रले के भन्छ त्यही अनुसारको पुष्पहरू चढाउनु पर्छ। जस्तै जुन मन्त्रले अनि जे मन्त्र गरेको छ त्यही अनुसारको भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्छ। त्यसैले कोही पनि गएमा पूजा गर्ने समयमा कथा गर्ने समयमा अनि एकचित्त भएर परमात्माको ध्यान दिनुपर्छ। फेरि कस्तो छ भने यस्ता यज्ञहरू गर्नका निमित्त अनि पूजा गर्नेलाई मात्रै फल प्राप्त गर्ने होइन किनभने आफूले बाहिरिबाट सहयोग गर्नेलाई पनि त्यत्रो पुण्य फल प्राप्त हुन्छ। जसले जल दियो जसले समिराहरू दियो जसले कोइलाहरू दियो अनि भगवानका निमित्त जसले टपीहरू खुटेको छ पातहरू खुटेको छ भगवानका निमित्त जसले अनि भोजनहरू खुवाएको छ भगवानका ती यज्ञ गर्नका निमित्त जसले बर्तनहरू अनि माझेको छ तिनलाई के हुन्छ भनेदेखि पुण्य प्राप्त हुन्छ। अनि के पूजा गरेको पुण्य भन्दा त्यसभन्दा धेरै पुण्य उसको प्राप्त हुन्छ। त्यसै कारणले अनि यज्ञ मण्डपमा आएका बेलामा सबैले सघाउनु पर्छ। एक दिन अनि सेना शिवजीका मन्दिरमा जानुभएको थियो। त्यसै समयमा के भयो भने अनि रजस्वला हुनुभयो। अनि रजस्वला भइसकेपछि के भयो भनेदेखि अनि त्यहाँ मन्दिरमा आकाशमा त्यस्तो रजस्वला भइसकेपछि सारा वस्तुहरू छुचा भए अनि के भयो छुट्किसकेपछि अब पापको भागी हुनुभयो। अनि त्यसपछि के गर्नु भने उहाँले के गर्नु यसबाट रजस्वला दोष निवारण गर्नका निमित्त अथवा आफ्ना शरीर अब रजस्वलाको त भनिसकेको छु पहिले सबैले सुन्नुभएको छ कस्ता प्रकारले रजस्वला हुन्छ भनेको छ। अनि सत्य अनि प्रथमे अनि चण्डाली द्वितीय ब्रह्माती तृतीय रजोपचार चतुर्थी अनि शुद्धति भने जुन प्रकारको अनि प्रेतकल्प पुराणहरू भन्दाखेरि सबै कुराहरू थाहा भएको छ। विश्वरूपको अनि विश्वरूपलाई इन्द्र पुष्टा ऋषिका पुत्र अनि विश्वरूपलाई अनि इन्द्रले मार्नुभयो। इन्द्रले मारिसकेपछि अनि त्यो चाहिँ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो पापबाट निवृत्त हुनका निमित्त अनि एक भाग लिएर अनि नारीको हृदयमा राख्नु भएको सबैले सुन्नुभएको छ।
अनि त्यस्ता प्रकारले द्रौपदी भइसकेपछि अनि प्रजाले अब यो रोजा दोषबाट कसरी निवारण गर्ने हो भनेर विचार गर्दा गर्दै उनले के गर्नु भन्नु पर्यो फेरि के गर्नु भनेदेखि यही दीपदान दीपदान प्रज्वलन गर्नुभयो अनि दीपदान गरिसकेपछि रजोबाट ढिमबाट निमित्त हुनुभएको छ फेरि अब यो दीपदान भनेको फेरि पहिल्यै काश्य भनेको छ एउटा अनि आर्य भर्ता पुरा सत्य पैसा भयो लक्षण मया आर्य भर्ता नाम गरेकी आर्य नाम गरेको क्षेत्रमा एउटा लक्षण नाम गरेकी गढीका थिइन् उनको भुजङ्ग नाम गरेको पतिव्रता थियो अनि दासपति थियो अनि उनी एक दिन के छ भने बाह्र उनी के भने आफ्नो रजस्वला भएका बेलामा गङ्गाको तटमा स्नान गोदावरी नदीको तटमा स्नान गर्न भनेर गएकी थिइन् त्यसै समयमा के छ एउटा बालबच्चा भूखेन रुदन्ती छ कुमारिका एउटा बाल अवस्थामा तरुणी अवस्थामा अनि के छ भने पार विधुवा भएकी अनि रुने अनि छाती पेट्ने अनि के छ भने पार मरेका पतिलाई आफ्नो काखमा राखेकी अनि भाइ बन्धुहरूलाई समेटेकी जलाउन नदेखेकी ती लक्षण आराम गरेकी त्यस्ता कुमारीलाई देख्दिनन् जब देखिसकेपछि अनि उनलाई दया आएर आफ्ना भुजङ्ग पतिसँग सोध्नुभयो हे भुजङ्ग हेर आज यो जवान अवस्थामा अनि कहिले पिटी छाती पिट्ने कहिले भूमिमा परेर लड्ने अनि अनेक प्रकारका विलाप गर्ने यो के को कर्मले पतिलाई मरेका पतिलाई अनि काखमा राखेकी कर्मले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा परेकी छिन् भनेर आफी लक्षणाले आफ्नो दास भुजङ्गसँग त्यस्ता प्रकारले भन्नुभयो भनिसकेपछि अनि भुजङ्गले भन्दछ हे कल्याणी के छ भने पार यो कुरा त मैले जानेको छैन अनि ब्रह्माजीले पूर्वोक्त कालहरूको जान्नका निमित्त ब्राह्मण श्रेष्ठ गर्नुभएको छ उनी श्रेष्ठ ब्राह्मणले अनि भूतकाल भविष्यकाल सारा कुरोहरू जान्दछन् तिनै ब्राह्मणहरूलाई सोध्नु पर्छ मैले त जान्न सक्दिनँ भनेर त्यो भुजङ्गले भनिसकेपछि अनि ती लक्षणाले के गरिनु पर्यो उसो भए भगवान्लाई अनि ब्राह्मणलाई खोज्नु पर्छ भनेर जान्दाखेरि त्यही अनि के छ भने त्यही नदीको तटमा एउटा याजक नाम गरेका ब्राह्मण अनि स्नान गर्नका निमित्त आएका रहेछन् ती याजक नाम गरेका ब्राह्मणसँग ती लक्षणाले भन्ने भन् कि हे याजक ब्राह्मणजी मलाई कुनै मनमा जारी सुक्क कुच्च लागेर कोही सोध्न आएकी थियौँ फेरि ब्राह्मणका कस्ता हुनुहुन्छ भने अनि सद्भावना भन्नुभएको छ कसैलाई फरक नदेखे जस्तै हावाले दुर्गन्ध र सुगन्धलाई फरक दिँदैन अनि बराबर एकै नाश लिएर हिँड्दछ अनि सन्तहरूले अनि केही भरभाव देख्दैनन् छोटो ठुलो गरिब धनी अनि कसैलाई पनि मान्दैन सबलाई रातिका पति अनि भएका छन् ती जवान अवस्थामा विधवा परेका केही रजस्वलाको दोष हो अनि त्यस्ता प्रकारको त्यो याजकजीले बताइसकेपछि अब त्यसको कस्ता प्रकारले त्यो निवार भएर जान्छ त्यो कुरा मलाई यसलाई गर्नका निमित्त अनि लक्ष्य दीपदान जस्तै भगवान्लाई लक्ष्मी नारायणलाई स्थापित गरेर अनि दीपहरू अनि के छ भने सहस्र अथवा 100 लाख दीपहरू प्रज्वलन गरेर भगवान्लाई अवश्य महिना त्यसरी पूजा मागन स्थान गरेर जसले फलहरू दिन्छ त्यसलाई पनि अनि त्यो दोस्रो निवारण भनिन्छ फेरि अक्षय पात्रमा जति पकाए पनि पूजा हुने तर खाइसकेर त्यसलाई भाँटेर घोप्टाइसकेपछि त्यस दिनलाई फेरि अनि त्यसमा अक्षय पात्रमा अनि पकाउने कुनै पनि वस्तुहरू हुँदैन त्यो खाएर भाँडा माजिसकेपछि त्यो चाहिँ नि के हुन्छ भने पार त्यस दिनलाई अब समाप्त भएको थियो समयमा अनि दुर्योधनले के भन्यो भनेदेखि हेर आफ्नो गुप्तचरलाई पठायो मैले ती जङ्गलमा ती दाजुहरूलाई अथवा ती द्रौपदीलाई अनि पठाइसकेपछि दुधहरू गइसकेपछि अनि के छ भनेदेखि युधिष्ठिरहरू ती त्यो अक्षय पात्रमा पकाइसकेपछि अनि अक्षय पात्रमा पकाइसकेपछि त्यस्तोको नामहरू कीर्तन गर्ने त्यस्तै ठाउँमा जङ्गलमा अनि आनन्द स्वरूपमा बसिसकेपछि अनि आएपछि त्यहाँले दुधहरूले भन्दा कि अनि युधिष्ठिरहरू त आनन्द पो पाएका रहेछन् भनेर उनले के गरे भनेदेखि अनि त्योले के गरे भनेदेखि अनि आफ्ना गुरुलाई कसलाई भन्यो भनेदेखि अनि दुर्वासा ऋषिलाई भन्यो कि हे दुर्वासा ऋषिलाई गुरुलाई डाकिसकेपछि दुर्वासा ऋषिसँग भने कि हजुर मैले केही माग्ने कुरा छ हे गुरु मलाई
उदूतं जातवेदासं देवं वहन्ति केतवा दृश्य विश्व यासूर्जम्मा ठुला वाला घंटा बाबू लाइटम लोबडम गति गंधिता मातकारा दैरतम रदानिंदिता सुंदरा कुंदमदम मदना बुधरूप मद गुरुचि रुचिरा स्मिता मंजरी मंजुमुखम मुकारी किताबे नुनीता परमादम मदावल गीतालोचनता मवसम रसपूर विकासके विपरम परामातपरायणालोकगतिं गतिमण्डितया मुनादेरभुवं भुवनेश्वर पण्डितचारुपदम् पदको जलको मलकन्दरुचिं रुचिगन्तभिषेकवल्गतरम् तरलापचलं कपरिन्दसिकं शिखरिं दधिति पतिपन्नभुजं भुजगेन्दर्पणं गणरं गदरं धरकुन्दरकेलनलोधरिदम् हृदयालुसुरी गणदातमां मानीयकता जय बाहुबलं बलपल्लपशापकसंहितं हितसाधु समीहितकौस्पसरं शरणागतरक्षणदासतमं तमसाधु बकदाननतकरिन्दरिं हरिणी गणहारकवेणुबलं कलकण्ठरवोचलकण्ठरणं रणकण्ठितदुर्जन पुण्यजनं जनमङ्गलभजनामगुणं गुणसङ्गविवर्तितभक्तवरं पूततमाक्षयपूरविदु विदुरी कृष्णदामोदरं वासुदेवमरिं श्रीधरं माधवं गोपिका पल्लवं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यवा पुष्पाञ्जलि सबैले हात गोपिका पल्लवं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यवा माधवं सीतारं राधिका राधितं इंदिरा जानकी जानये वल्लभी तंसावी तंसिने तेनवा किन गोविन्दाय रामनारायण श्रीपते माधवा तुसेका द्वारका नायक तुर्पति राक्षस शिवतो सीतया सवितो धन्यकारो वनरै सवितो कष्टसं पूजितो राघव पातुमा धनुकार्या कुपक सुरजा केलनो बालको पालक पातुमां सर्वदा विद्युतवत् कस्तूरं दशसं पणिरं बोधवत् सुन्दरं कटिवि समरं तस्व शिवरी जयते सतु सर्वलोकैकनाथं कस्तूरी निवेशितो विजयते गोपालचूडामणि वासुदेवं भक्तिसितौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमिकरूपाय सहसा उरासिते श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नातेति नामानि मुरु त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या तृणं त्वमेव सर्वं मम देव हरि ओम यज्ञेन यज्ञमायाजं तदेव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सतन्तजत्र पूर्वे सत्यानि स्ववाद करोम्यते सर्वं प्रस्मै नारायणाय एक बार ऋणशत सहस्र लक्ष्मण विष्णु भगवान को उमा सहित सदा शिवदेव को सावित्री से ब्रह्म भगवान को त्रिशक्ति भगवान को साक्षात सूर्यनारायण भगवान को वरुण कलश को दीपलहरूको
24 अवतार भगवानको 24 कल्प अवतार भगवानको 18 पुराणहरूको व्यासहरूको यस पुण्यभूमिको वर्ताका पितृहरूको भगवान भक्तवर्षहरूको गोमाताहरूको अग्निदेवको दिप्पजल भगवान स्थापित देवताहरूको सिद्धदेवहरूको आजको पुण्यतिथिको आजको आनन्दको सनातन धर्मको अब यति घिउ लाग्यो प्रचोदा अग्ने शिवरचो मे देहि अग्ने जन्मे तन्न उनन्तन्न आप्रणा लाभतिर भगवान् पस्मे मसरत सतं जीवे मसरत सतगु शृणुयाम शरद सतं प्रवर्णाम शरद सतं गोयस्तपं तपस्मा तरिमं पुनरीकाक्ष शर्वपापो हरो अवा सकलं प्रस्मै नारायणायति समर्पे ल भगवानसित प्रार्थना गर्नु पर्यो अहिले यतिकैमा स्थापित राखिन्छ भगवान हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण गो रोहिणी शास्त्र चन्द्रमा को हरि को महिलाश्री नै अथवा पदनालाई पनि बिहान चालाई लिएर जाने रातभरि जल्न दिने अनि सूर्य उदायनी समयमा लहर सुनाउने त्यसपछि चाँडी गर्नु पर्ला है चाँडी गर्नु पर्ला स्नानहरू चाँडी गर्नु बाहिर कम अरू बुवाहरूले अरूले बाहिर मान्छे गर्नुहुन्छ आफ्नो भक्तजनहरूले बोल्नुहुन्छ घरकाले छिटो यज्ञ मण्डपको मात्रै काम गर्ने एक घण्टामा यज्ञमा छिटो बस्ने चतुराशीको पूजाहरू कोटि कन्या का दक्षे प्रजापति